Danas otvaramo naše nove igračke. Ovdje imamo 3 igračke, a to su ovaj set, ova beba i ova kasica. Da. Hajde. Tako da prvi... ja ću ovu. Idemo. Ovdje ima jedan... A ja ću ovu. Ovdje ima jedno ljepilo, tako da ću ga razlijepiti. Evo ga. Evo je otvoram. Ma bolje. Tako. Sad idemo ovo otvoriti. Ja mislim da se tu treba baterije. A već imaš jednu takvu kasu, samo onu veliku. Da. Veliku. Koju nikad nismo snimali. Da, nju nismo ni snimali uopšte. Možemo nekad i snimati. Evo ga, otvoreno. Sad idemo otvoriti. Ovo ću skinuti zašto. I vidimo. Sad ćemo vam pokazati. Evo ga. Samo sekund. Dok ovo otkinem. I ovako ima još, ako hoćete, raznih puta. Ima puno oblika. Malo je bojkasto. Evo ga. Moja kasica je gotova. Da vidim. Ima donošku. Ne, treba im baterije. Znala sam. Koje idu baterije? Malo velike. A super se danas slaže sa haljinom. Danas krasan dan. Ne vidi se ništa drugo. A šta ima tu još? Dalje. Ima tu jedno to ključe. I ključe. Mogu ključe obavljamo. Ima je tu jedan sat. Koji ne radi baš pravo. Sad ću otvoriti i zadnju bebu. Tako i imaju se lateku. Recimo smo... Sad čekajte, otvorila sam ja bebu svoju. Može se skinuti u kapicu. A slađe je s kapicom, da. Evo. Ajmo i čak cući. A kod mene imaju čak pare i kartica. Ovo si izvadila sve iz ovog. Možemo baciti. Wow, posljednji. Samo što ne znam da se otvora. A onda uglavnom je to to. Kartica. Ovdje ima da se kartica povuče, ovdje se vaga boče. Ali sam što se treba i baterije staviti. Da. U šta? I u ovo i u ovo. Piše Bibi. Mi smo sad ovo otvorili. Da, ja skidamo karticu. I ovo je to. Sam što se treba i staviti baterije. A ona je svoju već Bibi. I to je to. Da, čao.